Ljudi, ovo više nije dječja igra, ovo postaje mnogo ozbiljnije. Yu-Gi-Oh! Mnogima više od obične kartaške igre. Danas to podižemo na sljedeći nivo. Ko smo to mi? Ne vidim ja duplo. Iako jesam čovjek. Tu je neko sa mnom ko će da igra ovu igru čudovišta. Došao sam opet, da te pocijepam ka kesu. Fair. To može da govori jedan prevarant kao što je Ljubio. Yu-Gi-Oh! Plus Ljubio. Ne pravite kanal da mu je to nadimak, inače mrzi ga. Nemojte to da radite, molim vas. Nasilimo taj nadimak ovom prevarantu. Elem, došao sam, tražim rematch. Došao sam u sopstvenoj kući, fair. Došao sam, tražim rematch. Ali kakav rematch? Ovoga puta igramo pjani Yu-Gi-Oh! Znači, svaki put kad neko bude primio damage, kad bude ozlijeđen u borbi kartama čudovišta, do 1000 poena pijemo pivo. Toplo pivo, znači da bude kazna. Nije to, jer inače bi bilo super da pijem pivo. Toplo pivo, mlako pivo. Reci nam što je preko 1000. Preko 1000 bodova mi ćemo da uzmemo šot rakije. Ako izgubi meč, morat će da popije šot jedne od ovih divnih malih flašica ovdje. U suštini 120% alkohol. Ovo je jače od medicinskog alkohola. Poenta je da ko izgubi prvi meč, bit će mu teže, to je prvi duel, bit će mu teže da dobije drugi, jer će biti pijaniji. Tako da imamo kazne. Elem, ko pobjedi dobija šta? Ko pobjedi dobija ovaj mali pehar ovdje. On je potpuno prosječan pehar, ne znam što pričaš, baš je prosječan. Ja bih čak rekao da je možda iznad prosjeka. Samo svi tješe tako. Shvatili ste pravilo, nadam se. Opet igramo s istim špilovima. Malo smo ih izmijenili, samo da ne bude toliko obrikova. Onih čudovišta što moraš da žrtvuješ, bla bla bla. Oni Yugi, prevarant. Ja sam Kaiba, gospodin čovjek sa principima prije svega. Inače, ovo sam priča, pošto je izgubio, još se nije oporavio toga prošle nedjelje. Meni nije uopšte stalo. Ajmo. Prije nego što počnemo sa oficijalnim duelom, ja tu da vam kažem da imamo giveaway. Imamo giveaway za vas. Neđe ćemo kroz sredinu videa da vam kažemo kako da učestvujete u giveawayu, ali da znate dajemo oficijalnu Yu-Gi-Oh! Mangu koja je na Japanese, onako pravo za štreberčine masne za mene. I ovaj predobri cool sticker Ne daj se džedo od Yu-Gi-a. Gledajte nastavak videa i da saznate kako da učestvujete u giveawayu. Igraj bedniče jedan. Sad ćeš ti da vidiš kad te poderem opet. Napokon smo se upgradeovali, imamo facecams, imamo kamere, mogu da vam pokažem šta imam. A sad ja mogu da vam pokažem što ja imam. Igraj, nije mi do šale, ovo je ozbiljno. Nije mi uopšte do šale. To ste gubiš pa ti je sve ozbiljno. Nije sve uzi s tobom i Yu-Gi-Oh! Zove se igra po tebi, ajde. Ne zove se Kaiba nikak. Ništa, moj prvi potez. Stavljam jedan otkriveno čudovište i jedan otkrivenu kartu. Ako bude Shilgarna, znači izlazim iz sopstvene kuće, odlazim i da šetam malo. Tamo su ti vrat. Vučem kartu! Kakav deja vu, Yugi! Ne smijem puno koristiti ovaj glas jer već me boli grlo u pičku materinu. Nema vede, sad treba pušiš Marlboro Slims 2 godine. Pazi sad ovo, ova karta ima veću težinu nego što je imala prošlog puta. Aktiviram kartu iz sivoga doma, delikventi. Primam 1000 damage-a. Sjećaš se dešava kad izgubiš 1000 bodova, jeli Kaiba? Šta radim? Popiješ šot rakije. Fuck! Baš to nisam htio. Da mi ovo lakše sve prođe. Daj mi čašu, please, ne mogu izboti se, povratit ću. Okej, ide rakija. Ali stvarno malo ćemo, jer ovo će da traje, ljudi. Mislim, 3 duela ćemo, nadam se. Okej. Mokuba! Ova je bila za tebe, Mokuba! Kakva je džedova rakija, a? Biram tvoju kartu, ovu kartu biram. Ne! Vidi koju je bačen. Hoćeš kartu, o? Pa, valjalo... Nije, pala na pod, nažalost. I onda se pita šta te ljudi reketiraju, što je ovo, brat? Sad izbaču ti random kartu. Izbačam. Ovaj drugi break. Poder. Dobro. Zatim, vrijeme da aktiviram Upstart Goblin. Dobijaš 1000... Samo da povratim rakiju. Sada povrati čašu rakije. Skuvat ću kazan kasnije. Da bi ja izvukao kartu. O moj Bože. Ali tu nije kraj. Ljubo, aktiviram Čup pohlepe. A da, jebote. Ali šta radi ova karta, ljudi? Da li znate šta radi ova karta? Ne znam, nepismen sam čovječe, počitaj to. Vučem 3 karte, normalno. 3 karte. Ovo je stvarno dobar uvod. Svi sada primi bol od ove ruke. To je učalo pogrešno, jer ne moja ruka kao ne, nego ruka... Okej. Prizivam gospodina Kaibamena.
I mislim da znaš, mislim da vi kod kuće znate, ako gledate ovaj jadni video, da znate što on radi. Mogu da ga žrtvujem, da bih specijalno prizvao plavokog zmaja. Gledaj ga, tamo ga isto ima, svuđe ga ima, sve su zmajevi oko tebe, boj se. Koliki ti penal moraš da budeš napraviš kartu koja se zove kao ti? Plavoki plavi zmaj, hvala što misliš tako meni. A, Kaiba man, fuck, okej, ništa, ja se ne bojim ničega, osim zmija. Moje majke, napadam tvoje neotkriveno čudovište! Moje neotkriveno čudovište nećeš da vidiš, pošto ti tvoje pokrivam dolje. O moj Bože! Okej, on je sad pokriven tako kako jeste, a ja stavljam ne jednu, ne dvije, već zapravo dvije neotkrivene karte i završavam potez. Moj potez. Žrtvujem moje neotkriveno čudovište da prizovem gromoglasnu lobanju. Nema veze, nastavljamo da stavljam neotkrivenu kartu. Vučem kartu. Okej, Yu-Gi-Oh! Ja nego ćemo ovako. Prizivam Kobilu i flip summonujem plavog. Morate vas iz grla inače. Ljudi kad igrate Kaiba, to jest Blue Eyes deck, nikad Blue Eyes White Dragon, nikad plavog zmaja. Znači čak negdje nema A. Ovo je bio kratki tutorial, idemo dalje. Inače, za maloljetnike bez pušenja, da završite kao ovaj čovjek ovamo. Trebalo mi je, izvinjam se. Cigara! Plavog i zmaju! Napadam tvoju bednu kosti ti čepurke, izgubite! I šta moraš da radiš? Moram pijem gutljaj ovoga toplog piva. Pomoći ću ti! Mogu li rekli da pijem džedove bez zajebancije, ovo mi je gadnije. A ne po kartama. Ne po kosi, izvolite. Spremno je za vas. Još mi ukra gutljaj. Baš je lako. Pisam te. Okej, sada... Ovo nije somna temperatura. To je tek bio početak. Ja sada napadam sa mojom Kobilom. Kobilo! Aktiviramo moju neotkrivenu kartu. Tvoja omiljena, Scapegoat. Tematski tokeni koji ćeš napadneš od moga sortimana pića. Napadam ovo jer me nervira pošto nije u sklopu sa ostala 3. Da ih odmah maknem. Bolje da ga makneš pošto da ga piješ, pseto. Kaiba, pseto za tebe. Pseto Kaiba. Moš. Završavam potez. Moj potez. Stavljam mi neotkrivenu kartu i završavam potez. Vučem kartu. Nema šta, nemam ja kada da čekam. Želim da pijem. Želim da i on pije. Prizivam Kaiser Seahorsa. I sada sa svojim moćnim ratnicima. Svjetlosti i para. To je Kaiba. I Whitenessa. Zbog ovoga je završio sirotište. Zasluženo. Napadam tvoja 3 tokena. Tap. Na napad tvoga plavog zmaja i aktiviram magične cilindre. I sada primaš 3000 bodova u glavu. I znaš što znači? 3 šota rakije. Oh my god! Okej, je li ovo dosta za 3000, brate? Ljubo, ti pričaj, ozbiljno. Reci mi kada stanem. Ajde, još. Alo, a ne možeš. Druže, ja neću možda budem moju kuću posle, a ovdje sam u kuću svoju. Dok ne završi ispod stola, to me ne zanima. Ajmo još malo to, diš to, ajde. Što ti dah ti ruka? Druže, postajem alkoholičar na tvoje oči, brate. Imam ovdje flashbackove. Ajmo, čag. Okej, pauza. Technical difficulties. Daj malo piva da ugasim ovo. Ne. Daj mi, molim te. Sad čekaj, ajde, please, daj mi sad, kad popijem, daj mi. Dobro reže džedova rakija, kažeš ću ja tebe da porežem. Okej. Inače moram da maknem 2 tokena. Koji ste da ti mana pića da maknete sa terena danas? Ode mi Jäger. Jugi, zajebano orat. Jugi, a izgubi, brate. Ovako je džedo u njegovo vrijeme igrao. Viži, ako me voliš, uradit ćeš ovo, predat ćeš se i nećeš puštiti drugu postane alkoholičar. Hvala Bogu, pa te ne volim. Gotov potez! Jugi, ajde igraj, Jugi! Moj potez. Što napraviti sada? Ajde, prizvat ću Magnet Warriora Betu, kao ti. I napadnut će ovoga tvoga nilskog konjića ođe. Shrinkage! Aktiviram shrinkage, pola njegovih napada se gubi. Tako zovu tebe kad te vide bez gaća. Ha, Jugi! Upalio se claim, majko, me nije moja greška. Gubim, 850. Čag, vrelo pivo. Želite mi radnije bi rakije, džedove je pio novo.
Ti. Ljubio, ja želim da se ti mučiš isto kao ja. Da postaneš alkos. Treba će ti, ne boj se. Ja opijem svaku jutro djedovu rakiju. Prizivam Dark Blade-a. I sada. Ja i dalje imam moj džin koji me brani. A, fuck, ja ću znaš Kuriba i nam bilo, what? Da. Okej, onda ću da te napadnem sa Kobilom. Napadam Kobilu, uništi ga. Nemoj mini alkohol. E sada, vrijeme je da piješ ovako, jedan šot, sipaj, da gledam. 1700, ja ću ti micati. Sad piješ, sipaj ih za jednu, ajde. Koliko da je tebi? Okej, ovo je za plavokoga da bude. Ajde, neka to bude za plavokoga, ajde sad ću. Onda minus. Znaš kako, majka nije rodila pičku, niti ga je džed odgojio. Idemo za sve odjednom. Vidiš psa, to ovako se sipa. Ovako se psipa kad gubiš. Gledaj ovo. Djedo, majku ti jebem. Đerija, molim te, otvorite mi, molim me. Tata, nemoj da piješ opet, tata. Opet će da me bije. Boga mi, djedo, sve ti jebemo ti ovaj skrivenog staša. Tako. Samo sekundna male poteškoće ođe. Ovaj Yugi ovako ljepši, ovaj Yugi života mi bolji kad si pijan i kad gledaš nekog da se muči. Zapravo mi sad igra češće Yugi. Ja ću mu pričat s djedom poslije ovoga. Jebam je majku sa ovom rakijom. To je bilo to što se tiče mog poteza. Ja završavam. Ajmo moj potez. Na draw phase aktiviram Ring of Distraction. Ajmo da pijemo, ljubo. Ajmo da pijemo. Ja želim još da pijem, ljubo. Ja sad više nisam ni Kaiba, ja sam Nappa. Ko je ovo? Ko je ovaj glas? Nije mu dugo trebalo postane alkoholičar. Daj mi još. Mogu koga hoćeš da uništavam plavokog. Sad ćemo da pijemo. Uništavam plavokog. -3000. Ovo je najbolja karta, zapravo za ovo. Ako hoćete da pijete, dok igrate Yu-Gi-Oh, ovo je the karta, samo se lešite. Jer ova karta šta radi, evo malo info. Izabere čudovište, uništiš ga i oba igrača prime taj damage koji je njegov napad tog čudovišta. Ili u ovom slučaju piju. Sipaj nam. Ništa, ti sipa, ne, ja sam izgubio, ja pijem ovo, a ti ćete piješ ovo. Ti djedov napitak, a ja ću da pijem moje male. Fair. Nek ide živo, druže. I s obzirom da sam dobio prvu rundu, ti mi biraš koju pijem. Kao tvoje suze, kao moj zmaj, plavi. Životno mi, sad bi te usvojio i opet bi te bačio u sirotište. Ništa, s obzirom da sam izgubio prvu partiju, prvi je šot moj. Mislim da je ovo za 3000 dobro. Pogotovo što sam ih sam sebi birao. Nalij se jadu. Daj piju, molim te. Trebaš i meni. Daj piju, molim te. Nešto ima baš sjebano sa mnom kad meni je ovo zabavno. Nebitno, drugi duel! E sada, prije nego što počnemo drugi video, dragi prijatelji, kako lijepo pričati o tome normalnom glasu. Što se tiče giveawaya, ako možete da spazite malo varanje na naredna 2 duela, nećemo reći kad će se desiti, i ostavite komentar i šerujete ovaj video, možete da dobijete pomenutu mangu i stiker. Tako da, pazite. Nepovezano sa giveawayom, ja bih vas zamolio da lajkujete, stavite komentar generalno. To nam stvarno baš pomaže, vidimo na osnovu toga, zapravo, osim što je ovo zabavno, ljudi će da gledaju, pa ćemo češće i praviti. Naravno, od svega nam najviše pomaže subscribe, komentare, sve čitamo i sve želimo da nas ispoštujemo i mnogo nam znači što ostanete do kraja, tako da vam generalno baš hvala. A sad se vratimo u likove šupa. Prije nego što završimo podstav, bolje da ovo što prije obavimo, pošto kako je krenulo, budući ćemo završiti ispod. Druga runda. Kaiba, pošto si me dobio, a ja sam Nesoj, prelazi na mračnu stranu. Kako ću ti sad userem u tebe, brate? Kako ću da se userem u tebe, ti sjesa nisi, druže. Druže Yu-Gi-Oh. Da mi si Yu-Gi-Oh vrate u Jugoslaviju. Jugoslavije. To ima neka konekcija. I sada, ja ću da igram prvi Kaiba, izvlačim kartu. Prvo ću da odigram Čut pohlepe, izvlačim 2 karte. I sada, aktiviram, novo si me ti načerao. Seal, ovo je kalkos. A ne no bidon. Otkud tebi to? Ja sam pravio špilove, nisam ja to stavio tu. Izgubio sam prvi meč pa sam počinjem kod darca da plačem. Ništa nisam razumio. Išćeram iz kuće da mi dao s ovim inače. Okej.
Meni se sad u te sam, aj damage-u me da pijem. Ne mogu, svoj užas. Vidi, mi možda smo pili, ne blamirajmo ođe, brate. Jesi ti Yu-Gi-Oh? Ti kralj igara? Jesi ti kralj budala? Ajde, igraj Yu-Gi, brate. Bože. Igram Beta Magnet Warriora. No, of course, kad si beta jedan posebno. Samo to si igra Lomao. Vučem kartu. Lele, Yugi, Yu-Gi-Oh! Prizivam. Luster, prelijepi luster na plafonu. I sada, kako ono funkcioniše tvoja spelka? Moji svi dobiju pesa za napad. A moj ne, jel? Ne. Kurac. A to nije fair da je tu. Nema, znaš što, brate, nema veze, eto, samo ću ti reći, stavim krivnu kartu, zašavam potez. Možda se treba da ti djedo drži kratan u kamen i umjesto što praviš ovu imperiju kapitalističku. Fokusiraj se! Neću! Fokus! Maš! Izlazim iz lokala, izvlačim kartu. Prizivam Nika Vujačića. Ao! Dobro. I sada Beta Magnet Warrior napadi njegov luster, slomi ga palicom. Ostavi to. Fuj to. Nič. Cugi. Cugi. Po minus 2200, jel? To su nam 2 šota i malo piva. Te onda da sa pivom tim ugasimo šoteve. Možeš si zaboravio Kaiba, ali ti moraš da piješ isto. To mi je sve vrijeme i želja! Pijem dura posao, ne? Inače, mene boli stomak toga. Ja ne osjećam stomak. Nisam ništa nije jeo šta više danas. Moram ju staviti malo rakije za treći meč, druže, vidi ga. Možda mi su alkoholičari, jebot. Druže, bukvalno. Ali to ima smisla, Yu-Gi-Oh! I alkoholizam samo mi smo depresivni. Pa to, ima to nešto. Zamisli igraš i Yu-Gi-Oh! sa Već 26 dosta je godina, bilo. in 2026. Već sam krenuo potegnem još jedan cug, nećemo to da radim. Baš! Bez zdravlja. Da Bog da šuter razboli. Kako neko može da pije ovo, samo da će ide kući da pije, pa ja ne mogu da vjerujem. Ja bi mogao, ali ne u podne životom. No, a igraj! Dobro je, djedo, polako. Ajde, i se završila mala. Jes. Stavljam jedan kilnu kartu prije toga. Dastorn, ne ide stavljam otkrivenu kartu koja nije Dastorn, ne ide. Ja ću samo se pokrijem ovom kapom da te ne gledam, viš. Bože mi pomozi. Oh my god, okej. Prizivam Goreg Raija, Wars Raider i napadam! Kaiba, imam jednu ponudu za tebe. Da ću ti 5 eura, a to ne uradiš. Yugi je spao na ovo. Šta si ti molim! Prešao sam na mračnu stranu, znači mito i korupcija. Druže! Ovaj čovjek da daje nekome 5 eura za da pobjede. Pa on bi se ubio, pa on bi se bačio, čovječe, ne bi se Kaiba Evo ti bačio. novčanik. Sram te bilo za ovo. Nema smisla da ovo radiš. Bukvalno, ja ne mogu da vjerujem da si ovako došao da radiš. Treba bude igra između dva druga, da zabavljamo djecu, da zabavljamo narod. Ti ubačaš prave pare. Aha. Ti ubačaš prave stvari, ja ne mogu da vjerujem. Što je? Drži kartu, novčanik. Dobro, ovaj put onda ću te puštim i da ne napadam. Ali samo ovaj put, to je to, ajde. Moj potez. Igram blještave mačeve. Moj, kako, ta karta i oni tvoji posrane, kako zovu, ovce, posrane kozice, jeboga, kako su dosadne, ajde. I sada, završavam potez, ne možda mi napadaš 3 poteza. Aj mahni mačeve. Ja sam iznad para. Mrš! Dobro, zadržavam ti ovo, znači kad završi video ću da te zadržim ovo, znaš. A to mi je zadnji 5 eura. Zbog ove scene, sad što mi praviš ovdje tenziju. Dosadan si, znači katastrofa koliko si dosadan. Ja zaboravio, ja ti reka i zaboravio i ti zaboravio i sad ti uništavamo. Makni, haha. To je to. Onda, koliko imaš ti? Pazi ovo, prizivam Versaga prizivam. Ko je ovdje zlikovac jebot? Ja sam Kaiba, what the fuck? Džabe tebi orikalkosti, džabe, druže Kaiba. On je Elon Musk zapravo! Brate, pošao sam u cijelu sektu da nabavim ovoj tim i ovdje ovo radi. Posljednji dan vještice, druže! Posljednji dan vještice! Ćao vještice, Fajron! Spellcaster uništen! A pa sad ovo!
Quick maths. 1100, 1900. Koliko je to? Masu sigurno. 2000. Koliko je to, brat? To je koliko? 4000, jel? Koliko je ovo? 3000. Popio sam, ne zamjeri. 3000 minus 1900. Znači, loči. Mislim da poje stare ekip polako, kaj malo ćemo da štedimo ovdje. Ipak je kriza. Dobro je jebote, dobro je, bit će druže. Evo tebi ću da ostavimo ovaj zadnji piš ovdje u flašu. Ajde. Šta ajde, brat? Mogu li da igram? Možeš. Jebem ti sve. I ovu ideju. Ništa kajba, moj potez. Mić mi to s terena, igram A regeki. varaš, a 100% varaš, znači, a 100% varaš. Ja ne mogu da vjerujem. Nemoj da graješ, probudi mi džeda. Kupi to. Brate, djed bi se s tebe sad stidio. Moj džeda se Samo me... ću toliko reći, nastavi, ne mogu, ajde. Moj džeda se me ne ponosi, pošto znam da majka nije. Dobro, jes, da se ponosi. Ovo ti nisi, ovo si ti davno izgubio ovo. Ovo ti nisi bio. Nije treba liza, zanijelo sam se. Koliko si paučen, ja sad polizao, svjesan nisi. Okej, fucking brikam, ajde varalice. Izvlačim kartu. Pozivam Queen's Knight. Kad dobija pes napad na pečata. I ne padam tu glavu. Eto ti ovo što je ostalo. Miči mi te poene, ne moj... Vrlo rado. Miči mi te poene. Kako fino zvuči. Jugi, da ti jebe. Jesi završio? Okej, ne mogu, ja sam htio da čekam s ovom kartom još malo da prizove čudovišta, ali ne mogu, jebi ga, bojim se. Rai, Geki, Sejma i ja, ajmo. Šmrt. To sam ja malo prije uradio, ne mogu... Ajmo, Kopiraš me! Poslije moram na trening, moram djecu da kupim s treningi, sve, ajde. Ti nemaš djecu, kajba. Ja imam što sa strane, to je privatni život, ajde. Imam baby mamas. Izvlačim kartu. Prizivam King's Knighta. Sure, brate. Napad za 1200. 1100, actually. Ajmo. Vrlo rado. Moram priznati, ljubio da sam malo varao s ovom rakijom, ali sad više ne mogu ni da varam jer samo je nema. Ja nisam, ja sam sunuo po flaše i sam mi nije dobro. Ja mislim, dobri moj druže ljubio, mudo mi ljubio, da nismo mi dobro ovo postavili da ovo snimamo danas u 3 popodne. Mislim ja da je trebalo malo kasnije ovdje. Ajmo! Ovo je da je toplo, samo da znaš. Sad sam ga pio. Ne vidim. Sad mi govori što, ajmo, Roka, ja, jel? Ne vidim ja dalje ovoga. Jesam li ja meni sebi sam ovo Aj probaj. Što da radim ja s ovim? Skip, ajde, dobij me, molim te. Izvlačim kartu. Napadam te sa Mirror Forceom i dobijam partiju. Oči mi se zatvaraju u različitim intervalima. Koju da popijem? Ali djedo mi je rekao da vratim u flašu kasnije. Brate, previše si ti fiksirana djeda, nešto ti imaš nekakve, moraš da se ličiš, brate. To da popijem, čovječ. Uzmimo malu Meksičku ovdje, pošto ti Meksikanac je legalni, pa te moramo ćerat tada. Nema ništa bijelje od kajbe. Bio si na plažu, jedan poviđio sam te. Ovo ćemo se čuvati za tvoje ovce koje ćeš opet da prizoveš 100%. Finalni meč, ljudi. Sjeći mi ovo. Jesi. A ti si varalica, ja ću odvranim. Evo tvoj dek. Jes, brate, jes mi ovo karta. Evo ruke. Sam ja prvi? Ajmo, lako moš. Vidite, ovi ja cigala, ljudi kuću da pravim. Ljubo, nemoj da gledaš. Pogledajte ovo. Nemoj da gledaš, sam ti reka lijepo. Fino što ti misliš da ja mogu da vidim uopšte sad. Sam ja prvi? Ajmo, lako moraš. Prizivam moju sočnu kobilu i završavam potez. Moj potez. Igram Graceful Charity. Jebot. Izvlačim 3 karte i što radim sve druge dvije, mičem dvije. Mičem ove dvije. Fair. I sada igram lobotomiju. Daj mi te ga vole. To on sad kaže tako, znaš? Onda ću žrtvujem tvoga vola. Da prizovem katapult kornjaču. Katapult kornjaču prizivaš, brate, 26. I onda ću da odigram novo rođenje. Da vratim mračnu čarobnicu. I onda ću te šiban za 3000. Koliko?
3000. I ljudi, mi nemamo više rakije. Ja ti eksira, evo. Tako da ćemo... Ne, Fuck. neće da mi vonja na pivo, moj mat. Meni ruke. Rekao sam malo da moraš eksira čitavu. Ajde. Morat ću, kakva sranja, ljudi, kakva sranja, ne mogu ni da povežem nekakav kombić. Jebi ga, morat ću, pa što bude biće, učeramo naslijepo. Kaiser Seahorse, prizivam i napadam ti kornjaču. Gubiš, pip. Završio sam potez. Izvlačim kad. Ano, što ti? Samo ti vuci, brate, samo ti vuci. Ajde, to si ti zvao, ajde te napije. Da, skreće me s teme, čovjek, ajmo čovječ. Prizivam Gama ratnik. A gamadi, jedna gamatska, dobro, Da predam te sa mračnom čarobnicom. 300 džegaj, daj mi to svoje. Evo ti ga ođem. Dobro, izvršio? Možeš igrati taj. Pa Ljubo, mislim da je vrijeme da ti ja pokažem samo moju ruku. Ali ja neću da te ženim, zašto mi pokazuješ ruku? Možeš kuću s tim ozidati, jebenti. Igraj. Izvlačim kartu. Mislim da si dobio Ljubomire. Prizivam ovoga beta magnetnog ratnika. Fucking beta. Ne bodi ga u potiljak. Ljudi, evo je, uzmi ovo. Pošteno me, Ajde. pošteno, nema što, ovaj me slisti, ova ruka prva. Ovo je tako dobro bilo. Ovaj kombo, ovo je najjači meni kombo bio. Dobar si ti imala kajba, boga mi, dobar si. Dozivam. Nećemo da stavimo u kafanu poslije ovoga, a? Ljudi, Jugi spaja ljude i spojite nas svi sa uspjehom. Tako što ćete da podijelite ovaj video, lajkujete ga, komentarišete sve. I lajkujte isto. Nisi bi rekao? Jesi. Jebi ga. Neka lajkuju 2 puta. Učestvujte u giveawayu, učestvujte u nagradama, ostavite komentar, volite nas. Neko će sigurno voliti vas. Hvala i doviđenja. Ja moram malo da šedem sad.